سلاوین گرم و اوه جاره کدی و بدل خوشی ام دگهن هف دگل دمی لحف گهاندنا کردان بیوی هیوینا بابتین وی جاری بدلی وابن. ابوي هيفيه كو ام كردان بجهين نائي كو سرحاتي و بويرن لجهان دقوم بيك جوهرين داخل شمو جفيري جي استوديو دنج امريكا لواشنطن دي سي ديت جلوب بینران وی جاری امی پیک و تماشایی وان بابتان دکین. اره دانستاندنی ترکیه و پیاده لسر چه بنمانه کار بدستک پیاده برسوا مدده. شروان دیانی لسوریه گفنه لسر تنهیا ولاتین دیجی و لیفا کولک دی بیجا او شرنما ایدی شر لدیجی اصل ده بلکو شر دیگل دولت او ایرانیه. مسلمان امریکی لرمضان چاوا خیرا دکن. پروژه رزتا زمان بروندا بونی ود جینتوا. حکومت اوباما فرمان نپنین زیروانی کرنی اشکال دیکا. گوگل کامپیوتر کی تاقی دیکا مرف دکارا وقت برچاف کان لبرخواب کا. سلاوین دوباره تماشاوان هیجا. حکومت ترکیه غازی ریبری پارتیا ایکتیا دموکرات پیادی صالح مسلم کر جبو دانستاندن لسر روشا سوریا پشتی داخوازین پیکینانا خسریا بریو برنا هریمین کردان. دگل ما بسکایپی زهاد کوبانی بر پرسی پیوندین دروین پیادیا لأوروپا. که زهاد اری او دانستاندن لسر چه بنمانه ترکیه چه جه پیاده دخوازه و پیاده چه جه ترکیه دوی؟ مجوانا را بکری گود وون پشتگیریه و گروپین چکدار القاب قایدت کن وانا دولت ورد در بست بن وانا یری شیمت کن دبی که وون جوه اوه در بردن یعنی اف سیاستا والدجی و بیجی یعنی داوی دا با گروپین القاعده تروریست یعنی با گروپانا سبب اوه ولات واجی تیخن نباور یاد دیان ترکیه چتی کو خواستی یعنی اف مسئله که اون لو داره حکومتکی وقت دی اعلان کردن پر پروپاگاندا یک چیبون که کرد لو داره حکومتکی اعلان دکنه که کرد جتو سوریه انفصال بنه دگوتن که اون چتی سابقن و ناکوکی یک نبر و عربان دا چه به حساسیته یا سیسیان گوتن هم ناخازن اف سینور میوه داره یعنی به سینوره که کو تهدید سر موارد چه کردن یعنی دوا هدیانا دا حساب خود کردن لهمبری و مجمع نیرین خواجوانا را گوتن. او نیرین چه بون؟ مگو کرد نخطرن لسر او ترکیه یعنی اف بود 2 سال و نیف شورش سوریه دست بکره یعنی کرد سر بی سینورینه جه طرف کردان لط خطریه که وسا نهاتیه او نه یعنی دو کرد بشکی سوریه نه یعنی کرد مثلا کی وانای پارچه‌بونه جدابونه تنه نکو اول گوره داخازه و اول استراتژی کردان کرد همو پارتیان کردی سر داجی پارتیا یکتیه دموکرات پیاده اول اعلان کریه استراتژی بلی کریه و ام با اپوزیسیون عرب را نافتی کلیان دانه جبوی سوریه کی دموکراتیک او ام دخوازن. بله ترکیه لگورا راپورتان گوتیا دوی پیاده دبجه و داخوازی برده او یاکو خسریک هبا یعنی بریو برنا خسری ل جکردین روش آوار هبا اونی دبجه و داخوازی بردن؟ نه یعنی داخوازی ما تشتین می استراتژی دوی دمیدن ما گود اف مسئله که همه او دکنه نتشتکی انفصاله اف ریوبری که حریمیه ابای هم دخوازنه وار منطقه حریم ببه کد حتانی استقراره که کد منطقه دا وارد چه کرن سوریه گوهرتنک چه بو امجی بریاره گل سوری و گریداینه و چاقه سوریه کی دموکراتیک دنا و ودا هم خود کن لد ودم فوضا دا وقت چاول گلک باجارن عربانجی کد خازن ریوبری بکن ای کردن سالک تجربه ما چه بیه دبی که هم کاروباری وی ملتید عالی خدمت داد عالی اکونومی داد عالی پاراستن اوه دا بپارزن وانا جی گو ما فکیوه دوی عالی دا ہے. بله که زهاد باشا اونی گوی خوابدن داخوازن ترکیه لی اون باردکن ترکیه دف برده جه عالی کاری پشتوانی کرنا کمالین اسلامی اکونها حتی راده که کو شری دکن ده هرمین کرده شری و بتایبت دکن. ام دخوازنه ایریشین وانا لسر کردان کش طرف وانا دا تی پشتگیری کرن و گروپانا وانا بدن سکناندن یعنی ام سیاست که یعنی ترکیه ام ندوی قناعته دان استراتژی خال درباری کردان دا گوهریه یعنی نکو استراتژی پشتگیری کرد ترکیه تنگاب بیه استراتژی ترکیه د سوریه دا بنکف تایبت
بسرکفتنی کردان اوانها ترکیه حمله نو دکه اب حمله خوی نو شونا کو دیجیتی بکه یعنی دخوازه وک احتواء کی نابا خو بکه کو کانه به بریتی کلیان وانا بینه سر خطا خو ام ویتد گن لجبوی مجی وکی سیاست ام دوی آلیدا از باید دستکفته که دستکفته کی چاوه نه ترکیه کو بریم قبول نکردن ترکیه بانی متکه تدبیجی ترکیه هلوستا خو همبر کردین سوریا گوهرتیا تركيا هالوسط خواه باستراتيجيك نگوهردي مجبور بيه دي روشي نو تعامل لكي نو برابكه اگر روشك دي درست بو لسوريا رنگا دجاتيا وبكا دي سانجارك دن توصع دي بيجي؟ ان ندوه قناعته دنا تركيا بآلي استراتيجيك هاتي گوهراندنه نيزدكونا خجبوي كردان و كرد سوريا بشتگيريا وانا بكه وبخاذه بكنا مثلا سوزي دائما قلتن ان تشتكي جبوي هبونا كردان دندر سوريا كده بريالا ملت سوريا ده امنر دي جوانا فقط ارسوزانا بدمن براكتيك انا هاجي ده پشتگیریا گروپن چکدار اوی تروریست ترکیه دکه نهاجي گیشت سینوری وانا ده ایرشتنه ما يعني زهاد کوبانی برپرسه پیوندین در وین پیاده لأوروپا به سکایپ دگل دمه لحف گهاندنا کردان بو گلک سپاس که زهاد ولدمك كوسروكي سوري بشار الاسد بيشتن او بشت راسته هيزينوي دي ولاتي جي قريزان رزقار بكا حكمتاوي رو بروي الركابريات تندا سر هلدان دبا كو مليتان بياني باش كتنا ناف اف مليتان ولاتين دي اوبوزيسيونا سوري بهز دكن لهمان دم شارزا باور دكن اگر شر سوري بداوي هات افا او شرفان دي الولاتين دي جي هر شران گرم بكن درباسکرنا سینور جبو شر لگل میلیتانین خودجیهی نتشتکی نویه. یکیتیا سوویت راستی شروانین بیانی لافغانستان ده سالین حشته ده هاد. و امریکا جی لعراق راستی وان هاد. کاربدست بریه آژانس سیخوریا امریکی CIA پول پیلر دبیجه کو شروانین بیان لسوریه دبه کو ببن سدما نارامیه لدورین دن جوه هرمه یان جیهانی. You look at the war in Afghanistan. تماشای شر لافغانستان لدیجی سوویات بکا دهان سالا دریج بو وان ملیتانا لجهندین جهان شرکت افجا چه سده من این مروف باور بکتن سوریا دی جدا با اف ملیتان خوپش دیخم نیزیک هف دبن اف وندانا با اگر روشا سوری آرام بو Acquire some organization, and that's not just going to all go away whenever the dust settles in Syria. هیلر دبیجه دگلک میناکان ده خلکین کو تبلی ناکوکیان دبن وکو ناکوکیا سوری بری نشروان بون لی دما کو دست بشر دکن او دکارن ده پیشروژه ده نارامیه لولات خوشی پیدا بکن. This is something that, for example, أفتشتك عربستان السعودي دمك دريجة جي هايدارا وهروسا ولاتين دين كان دافيك وهولاتين وان شونا عراقي أفغانستان ونها لسوريا شردكن بمباران کرنا سال 1996 لبرجن خوبر لعربستان سعودی کوده دا 19 لشکرین امریکا هات کشتن گلک جاران وکو مینا کتی زانین دما کو شروانین بیان ریج همولاتین عربستان سعودی را فکرن کو ایریشن تروریست لولاتین خواه پیک بینن. شروع دبیجن کو سوریه در فتح ده گلک مسلمانین سنه کو هرن لور شر بکن. أفا إيكاجي أجرين كو أمريكا دو دلا ما يخبكت شر سوري إيكاجي أجرين بروكك فابتن ليهبونا أمريكا لور دي بتروان جروبان راكيشا شري هروها برزگريكا داناسينا كسين كو تشكان ورگرين هيا ستيفن تانكل دبيجه بجاره سينور كرينه حكومة سلوك أوباما للري كان دقرب اشتفاني لوان كمالا بكا نقري داي القاعدة بن بروسيك بردوام هيجبو هندي أمريكا تشكي بدوان كمالا لي لداوي نكفن دستي كمال النحاز بيقومان تشك بقهد ميدان شري بزحمة بيت كنترول كرن لوی دماکو جواکان ناونتاوی باله ده سر پیدا کرنا چارەسەریەکە سیاسی ji bo şerê Sûriyê spor li Washington bawer dikin divê karbidest li ser planan kar bikin ku çareyekê ji wan grûpên çekdar re bibînin dema ku nakokî li wî welatî bidawî bibe. و ليفاكولكا لبناني بحثي برجواندين حزب الله دي شر سوريا دا ديكو دي بيجتن جبو لجهاندنا سري ريكا شيعة جريه كوج طهران دست بيدكا دي بغداد ودمشق را درباز دبا
أو شر لسوريا تيكرن بنيادي وودرو ويلسون لواشنطن خانم حنين غدار ميفان كريبو بالن صالح لور آماده بو أف رابورت جهانديا. الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر ولله الحمد. هەر لە سەرەتای دەستپێکردنی قەیرانی سووریاوە زۆرێک لە چاودێران و بڕوایەدا بوون بەشار الئەسەد سەرۆکی سووریا تەواوی هەوڵەکانی دەخاتە گەڕ تا سیما و تایبەتمەندێتیەکانی ئەم سەرهەڵدانەی گەلی سووریا لە داوا و خواست بۆ دیموکراسی وەربچەرخێنێ بۆ قەیرانێکی ئاینزایی. لەگەڵ پەرسەندنی ڕووداوەکاندا و هاوکاتی گورزوەشاندنی زیاتری ئۆپۆزیسیۆنی چەکدار لە سووریادا مەترسیەکان نەکرد تەنها بۆ ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد بوونەمایی نیگەرانیەکی قوڵ بەڵکو هەندێک وڵاتی تری ناوچەکەشی گرتەوە لەوانە کۆماری ئیسلامی ئێران کە دەڵێت ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد لە سووریا هێڵی سوورە. حزبڵای لوبنان یەکەم لایەنی شیعە بوو لە ناوچەکەدا بەڕاشکاوانە و ئاشکرایانە ڕایگەیاند کۆچی لە ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد دەکا نەکرد تەنها لە ڕووی لۆژیکیەوە بەڵکو لە ڕووی سەربازیشەوە. زۆرێک لە چاودێر لەو بڕوایەدان بڕیاری حزبوڵڵا بۆ بوون بە بەشێک لە قەیرانی سووریا هێندەی ئەوەی جێبەجێکردنی بڕیارێکی کۆماری ئیسلامیە هێندەیەک لەکردنەوەی حزبوڵڵا نیە لە قەیرانێکدا کە پاش نزیکەی 2 ساڵ و نیو هێشتاش ناتوانرێ ئاسۆیەک بۆ کۆتایی پێهێنانی ببینرێت. حنین غەدار نووسەر و ڕۆژنامەوانی لوبنانی لە کۆڕەکەی نێوەندی وودرۆ ویلسۆن ئاماژەی بەوە کرد بڕیارەکەی ئێران بۆ حزبوڵڵا هاوکات بۆ لەگەڵ گۆڕانی هاوسەنگی هێز لەسەر زەمین لە بەرژەوەندی هێزەکانی لەشکری ئازادی سووریا و هەر بۆیەشە ئێران و حزبوڵڵا بە پەلە کەوتنەخۆ بۆ پاراستنی بەرژەوەندیەکانیان. The North hasn't been like a real priority for Hezbollah. باکووری سووریا گرنگیەکی ئەوتۆی نییە بۆ حزبوڵڵا سەنگی زیاتر خراوەتە سەر قوسەیەر و حومس کە دەبەسترێنەوە بە شوێنی عەلەویەکان هەروەها هەموو ئەو شوێنانش کە گرنگیان هەیە بۆ پاراستنی ئەو ڕێگەیە. دیمەشق گرنگە چونکە شتێکی سیمبولیە بۆ ڕژێم. دەوروبەری دیمەشقیش گرنگە بۆ پاراستنی حکوومەتی سووریا. شوێنەکانی تر مەسەلەیەک نین بۆ ئێران و حزبوڵڵا هەر بۆیە هەموو سووریایان ناوێت بەڵکو تەنها ئەو شوێنانی بەرژەوەندیانی تێدایە. هەر بۆیە دەکرێت بڵین ئەوان بۆ داکۆکیکردن لە ڕژێمەکەی ئەسەد لەوێ نین هێندەی ئەوەی بۆ پاراستنی بەرژەوەندی ناوچەیەکانی خۆیان لەوێن و بەشار الئەسەدیش سوودی لەو بوونەی حزبوڵڵا وەرگرتووە. حنین غەدار دەژڵێت ئێران ناخوازێت سووریا لە دەست بدات و ڕژێمەکەی بەشار الئەسەد بڕوخێت چووکە ئەگەشتێکی لەو بابەتە ڕووبدا ئەوە ئێران کاریگەریەکانی خۆی لە ناوچەکەدا لە دەست دەدا. هەر لە ساڵی 1970 کە کۆماری ئیسلامی ئێران دامەزرا ئێرانیەکان دەستیان کرد بە پێکێنانی دەستە و ڕێکخراوی تایبەت بە خۆیان کە گرنگیەکی استراتیژی هەیە بۆ ئایدۆلۆژیای پاوەندخوازی کۆماری ئیسلامی لە ناوچەکەدا. بێگومان لەم ڕوانگەیەوە سووریا گرنگیەکی تایبەتی خۆی دەبێ وەک حنین غەدار دەڵێ بۆ پێکەوە بەستنی ئەو شاڕێگەیەی تاران و بەغدا و دیمەشق و بەیروت پێکەوە دەبەستێتەوە. They do not really want to lose Syria, even if they have to lose Assad. ئێرانەکان ناخوازن سووریا لە دەست بدەن تەنانەت ئەگەر واز لە بەشار الئەسەدیش بێنن بکەوێت ئەوە هەر دەستبەرداری سووریا نابن. هەر بۆیە سووریا بۆتە پەناگەیەکی گرنگ و استراتیژی بۆ ئێران و ئەو شەڕی ئێستا لە سووریا هەیە شەڕی سەرهەڵداوان و هێزەکانی ناوچەکەیە لەگەڵ ئێران و سووریا و چیدی شەڕی سووریا لەسەر ئەگەر و نەگەری مانەوەی بەشار الئەسەد نییە. حنین دەشڵێت ئێستا ئێرانیەکان لەبری ڕژێمەکەی ئەسەد هەموو شتێ لە ناو سووریادا دەکەن و هەر هەنگاوێک دەنرێ کۆماری ئیسلامی لی بەرپرسە و ئێرانیش هەموو کار و سیناریۆکانی خۆی لە ڕێی حزبڵڵاوە بەجێدەگەیەنێ. What's happening is that we don't really know for sure how many Hezbollah fighters نازانین بە ژمارە چەند جەنگاوەری حزبوڵڵا لە لوبناندان هیچ کەسێک ئاماری نەکردوون. حزبوڵڵاش خۆی هیچ ڕاگەاندنێکی لەسەر نەداوە بەڵام بەپێی هەندێک زانیاری تەنها لە ناوچەی حەلەب نزیکەی 2000 جەنگاوەری حزبوڵڵا هەن. ئەمەش یانی لەوانەیە لە سەرانسەری سووریادا 7 بۆ 10,000 جەنگاوەری هەبێت و ئەمەش ترس و دڵەڕاوکەی دروست کردووە لە ناو زۆرێک کە شیانی شەڕێکی قورسی خوێناوی ئاینزایی هەیە لەسەر خاکی سووریا. زۆر شیکەرەوەی ئاسایشی ئاماژە دەکەن بەوەی هەروە دێو بەرزبوونەوەی ئاستی توندوتیژیەکانی وڵاتی عێراق پەیوەندی ڕاستەوخۆی هەیە بە ڕەوشی سووریاوە. جازیانم وەکو حنین غەدارە لە باسەکەیدا ئاماژەی پێکرد شیعەکان لە زۆر لە وڵاتانی جیهانەوە جەنگاوەرانی خۆیان دەنێرن بۆ ناو سووریا لە هەمان دەمیشدا لایەنە ئیسلامیەتون ڕەوەکانی تر و بە تایبەتی سەلەفیەکانیش لە سەرانسەری جیهانەوە جەنگاوەرانی خۆیان دەنێرن بۆ خۆشکردنی ئاگری شەڕی ئاینزایی لە ناو سووریادا ئەمە بێلەوەی بەرژەوەندی وڵاتانیش لە ناو سووریادا بۆتە بەشێک لەو ڕاستیەی کە شەڕ لە سووریادا بەردەوام دەبێت. بەڵێن ساڵح بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا دەخیل دەگەڕێمە لای خۆت. دەست خۆش کاک بەڵێن ji bo vê raporta têr û tesel.
بینران نزیک مها رمضان بداوی بیتن وندزانن اف محجب مسلمانان دلیویا آلیکاریا هجارو دستانگان بکن. دوی راپورت دا امی بری خواه بدنی که لوان روجان لرمضانی مسلمان و نه مسلمان امریکا چاوا خیرا دیکن. لرمضان احسان بیک بروشی دبه و نویجه دکه و روشک رمضان او مالبات اخو آلیکاریا ریخسی خیرخواست دکن و خارنت گهینن کسن پیدوی پیهی. This is a huge part of our religion. اوه پشکا کامازنا علماء بتایبت لرمضانی دبیجن اگر تخیرک دا لجم خودی به هفتی خیرایا. Allah subhanahu wa ta'ala, God multiplies 70 times or more. رابعه که جاویشی لدیب دو سویده چه؟ I'm here because it's Ramadan. I want to جبو رمضان از لویره ما مدوید دیار بکم خیر نبس نویجا مدوید هز بکم کاجبرچه از بروجی ما مدوید هز به درد برسیا بکم without food, without water. اوه 9 سالن او ریخستیا خیرخواست بنیاد آلیکاریا بلز لدبر هرندن لولایت ویرجینیا خارنت گهینت مالبات هجار لمه رمضانه. راسپیر ریخستی دبیجت او آلیکاری ددن خلکش همو اولو باوران. On my way to the school today, I saw people walking. It's about 97 degrees outside today. درکا خدا جبو خوندنگه مدید خلک لوی گرمه دیگل زاروکن خوب پیاد هاتن. دو سه دم جمرن لرزرات بستیان دوان آلیکاریا ورگرن. از باور دکم او دیار دکت که چند گرنگه او بین بورگرتن آخارنا نو و پاکش. Types of stuff that they get that they might not be able to find anywhere else. خو بخش مسلمان و نامسلمان پیک و کاری دکن و خارنا دکاندار و خیرخواست ددن برحف و دگهینن هجاران. عملورن با پشکداری دیوی برنامه خیرخواست دا جبو آلیکاریا کسین پی تی وی با آلیکاری هی خیراج مالی خواه بدین جخوار نخواه. حواله من تلفونا من کر از آگاهداری و خیره کرم و دزانی من پیدوی با آلیکاری هیا اس من کارا خیر خوازمه. امام جوهری پروبر ناوندا دارالهجره اسلامی لنزیکی واشنطن دبیجت اوه ایکه جبنماین اسلامی. پیغمبری گوتیا تو نه مسلمانی اگر بچی ناف نوینا زگیتا تیر به و جیناری تا برسی به. ام حول ددین ویلی بیراخوا بینین بتایبت لرمضانی. پار ریخستیا آلیکاریا بلز خارنگا هاند 7000 کسان. رمضان اف سال او هیوی دکت اف هشماره زیده تر ببه. فخریا دوسکی دنگ امریکا. بینران لگورا زانیارین ما نزیکی 7000 زمانان لجیهانی هنه و ترسا جناف چونا نیوکا جوانا حتا داویا ویت سالیه هیا. لی پروژیک بناوی رزتا دست دایا. حوله که جبو پاراستنا وان ج برابابن داهاتی را. جمارکا خوندکارین امریکیین زمانزان دگل تایبتمندان يعني طيبات مندن زمان بر خطرة نماني تمردكن أو هاتنا هاندان بوديتنا بري روزيتا جالية نابليوني و لصالة 1801 لهرما دلتا سر روباري نيلي مصري. لبزاوة كانو جالية انستيتوي سميثسونيان لواشنطن يا بشتغل رزقار كرنا زمان دايكي جهندابينو نماني زمان استان هوایی ها دبرچاف کرن و لسرا خفتن. هر وسا زمان بناوه تووان کل باشورا سایبیریا آخفتن پیتی تکرن که دبر مطرسیا هندابینه دایه. زمانزان نهاده بریکانه که لزگین و گرم و گردانه با نویسینا توایا وی زمانی و بدز و اینانا توایا پایوین و به هزاران بری بیت جبیر کرن و نمان. C'est un peu bizarre pour moi. Moi, je préférais quand même avoir un vrai été, mais bon. C'est très bien. Alors, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. گوری روزتا کنه حال موزخانه بریتانیاه نویسینه که گلک گونار بیونانی لسره هر وصا به دو سیستم جیاوازد نویسینا مصری. او یک هاریکاریا شهر زایندگه ره و ریچال و گنیتا مصریان ناز بکن و بزانن کار سنتیا وان بو کنگی ود کره. اف پروژه جالی ریخستی نحکومی بناوه لانگ ناو فاوندیشن دست بگیر. اف ریخستی توای وان نویسینان برای کامپیوتر هم لسر هیله هم جی لسر سیدیان هلدگره داکو زمان ناسین پیش روژه مفای جوار بگرن.
13,000 با پرین زانیاریان جه 1500 زمان جیاواز به تکستکی پر هور تیدا خاتنه نویسین. A single parallel text. ایک تکستی برهف و نکرن نقشه که اوجکی دریا افزانیاری آلیکاریا برهف کرناوی دیگل زمانه کی دی دیکن تو دیکاری برهوی دنافوان زمانه ده بکی و بنمای زمانه کی دی آوا بکی. You can start pulling parallels between the two and reconstruct the basics of a language. ریوبرا پروژه روزتا لورا والچر دبیجه. پرانیا وان زمانن هیج جالیه هنده کومالین بچوک و بیتیتا آخفتن. هزاران کەس بڤان زمانە داخەون ڕەنگە کۆمەڵێن بچووکتر بڤان زمانە پاغەون gelek جوان لێدەڤەرێن دووری شارستانیا جیهانێ و ئەو نەهاتنە تۆمارکردن. والچر دبیجه پروژه روزتا یا لسرخو هەیە دکه. بیرۆکە ئەوە کو ژمارەکە زمانان بدەین بەرهەف کوونونراتیا تەڤایە زمانên مرۆڤانیê bikin û bibin pend girêha veşartiya zimanên mirovan vekin û ka em ê bikarîn çi ji paşerojê ra li dû xwe bihêlin. بوی هەیە ئەوە ببدە پروژه روزتا ستون 2.0 بۆ نفشێ پێشە ڕۆژێ. فاتێ سندی دەنگ ئەمریکا. و لهمان روجاكو حكمتا سرق باراك اوباما فرمان نپنين زيرواني كرني اشكره كرين كو ريد دا حكمتي دستي بقهتا ريكوردين تلفونين امريكيان و بكار هينرين انترنت الامريكا بريفا بري اجانسا باراستنا اجتماعية امريكا باشكري برواني جوي برنامج حكمتي دكا. بالريفبري اجانسي جنرال كيث الكساندر قوتا كونفرانسي شارزاين باراستنا كمبيوتران حكومة كورانا جاسوسية لسر امريكيا ناكا. No one at NSA had ever gone outside the boundaries of what we've been given. That's the fact. وی گوت چه کارمندین اجانسی سنورین خود در باس نکرنه وند بهیسن خلق دی بیجن کارمندین پاراستنا اجتماعی دی کارن بکن راست او دکارن لی راستی او ناکن. اما دبویه که کنفرانسی جنرال الکساندر تامبار کر به هنده راستیا کار آژانسی نگوتیا کنگرسی. برای آژانسی گوت حکومت حول دادن هفسنگیه که دنیفبرا پاراستنا اجتماعی و پاراستنا آزادی مدنی در راگرتن. برنامه زیروانی کرنه یا آژانسا پاراستنا اجتماعی هاد دزینو اشکره کرنج علی کارمند آژانس ادوارد سنودن و لمها بوری و گشت روزنامه گاردین یا بریتانی هر لوی هفتیه وی برنامه که دیانه پنی اشکره کر بوی حکومت دکاره زیروانی دانتسر بکار هنرین انترنت لامریکا. بینران من راپورت که لسر تاقی کرنا و دیتنا کنه یا کمپانیا گوگل لبری وینا مخواست بسیاری جه تماشاوان خواه بکین که کمپانیا هری مزنا گوگل کو هر کس بکارت اینا لچه سالی هات یدا مزراندن 1908 نه 1998 2000 یان 2006 پشتی ام وی راپورتی لسر پنگاوا کنه یا تکنولوژیا گوگل دی بهیسین و دبینین ام برسوا راست بدین. راپورتا ما دی بیجا کو کمپانیا هری مزنا انترنت گوگل کمپیوتر کی تعقید که و دی بیجتن اگر سرکفتی با او دی شورشک با جبو چاوانیا مروف بهف را و مروف بجیهان را بگریدان رخناگر دی بیجن او دی نهینین تایبتین خلکی پیشیل بکن. پرانیا تکنولوژیا بشوشه یا گوگل ده تلفونین نوین دستی ده لی زاناین کمپانی دوین کارکی جدا بکن. گوگل گلاس یان گوگل جامی کمپیوترین پچوک و سفکن به چارچوه برچاف کن و لپیش چاوی مرووینا بوانا مروف دکاره پتر دنیای ببینا و دیگل خلکی دیجی پار بکن. چارچوه برچاف کی شاشه ویدیو یک پچوکا و کامیره کا هر دو به وایر به انترنت و گریداینا بریکا تلفون دست لی مروف دکاره بوینا چه بکن. هشتا گوگل لیستا قازان جان اشکره نکرنه لی او دانا جمارکا کسان جبو تاقی کرنه او دستگاه کمپیوتر کو تیل برکرن دست بکار دبا دیگل تو دستی خواه لچارچوفی بیدی دپی را دی بیجیه اوکی گلاس جمارکا بجاره یان دیل سر شاشی دیار بن وکی گریانا انترنتی
وێنەگرتن ڤیددیۆکردن هەناردنا پەیامان و گەڕیان لە ڕێکن هاتن و چۆنێژی مرۆڤ دکارە بتلەکێ کۆنتترۆلا وێ کۆمپیوتەرێ بکە گوگل دەبێژتن ئەو هێشتا دەستگەهان و تاقی دیکە و لە بەندا بەرسڤا خەڵکیە لێ چاوەڕێ دیکە دەمەکی زوێ ساڵا بێتن ئەو بەردەست بە ji بۆ بکارئینانێ بینەران بەرسڤا ڕاست یا پرسیارە مە یاوێ جاریکا کەمپانیا هەری مەزنە ئەنتەرنێتی گوگل لە چ ساڵی هاتیە دامەزراندن 1970 1990 2000 یان 2006 بژارەیە دوێ ڕاستە لە 1990 هاتیە دامەزراندن و دوو خوێندکارن دکتۆرایە لێ زانگەها ستانفۆرد لێ ویلایەتە کالیفۆرنیا لاری پیج و سەرگەی براین لێ چاری مەهانە ئیلۆنی 1990 ڤەدیتنە خوایە گوگل تۆمارکردن نەها گوگل تێ هەژمارتن وەکە هەفکاریەکە ئەمریکیش بۆ خزمەتن خەڵکی جیهانی بتایبەت بە بەدەستکردنا ئەنتەرنێت و کۆمپیوتەران ئەرکێوێ ڕێخستنا زانیاریەن سرانسەری جیهانیە و بکارئینانە وایە تێ تەخمینکردن پتر ji ملیۆنەکە ناوەندێن داتایە لە سرانسەری جیهانê خزمەتا گوگل ڕێک دێخن ئەو خزمەتا خەڵکێ دیکە بە پتر ji 100 زمانان لە سەرێ ساڵا 2013 گوگڵی گوتبوو داهاتێوێ گەشتیا 5 میلیارد دۆلاران بینەران هون دikarin vê bernamê û çendîn bernama raport û hevpeyvînên vîdyoyê jî babetên dî li ser malperên dengî Amerîka yan dengê Amerîka temaşe bikin. Facebookê bernamê Kurd Connection'a îmêla me jî kurdconnection@voanews.com heta heftiya bê dexîlê şema û stafê demê li hevgihandina Kurdan hîviya xweşî û şadiyê ji we radikin.